ويثيدي دي توالين تيكو 5 كيغاو تكتيوين مازال تكمل سنتل نجي اسكا ثولام دو سنكي نتعدد كي غنوطن تيكلتا نروح سطون ونتو غالا ديما نقا هذا شو تسليح على هذا شو قلان تلقى هذا نتزغم ياكو ثوغا نروح هذه ونسنتل نظن يشبان يشد نرجسكا ديما مشى الطاسي دي قارن باللي غاغ نقاحان تيدير نرجسكا يكاد لكن سقانس فرانسيس لوريجين دي بروبليم تقول سمير اد وغالن كي كثير بوا بروفيسيونيل زوج 2010 شكيا ناوي خاطر الا خالوضني سي اس اس بي ا تاكا او يفون ننظر اذا شو ذا شو ثوان شتاكي زوجا ديك سنين عاد يفهمن تمسلكي كراسن هذه اللي يذنا محمد ابو مينا زول لك محمد الزول كريم الزول ياكو إذا دي سلن مدوسين كريم بامبا سيني زول لك الزول رشيد الزول محمد الزول وذي توالين تيكو 5 كريم بامبا محمد ابو تكان داني دي لاميك انترناسيونال دي سيبورتولاج تجزمت الكندا سيكسيون كنديان سقسي كنا مزوغون بدو غا سي محمد كتشينيا نزغاد تاسي دي تيليوم سلاي ذا شوث الكلوب سبورتيف اماتور اس بي ا سوسيتي سبورتيف بار اكسيون سميدي لا كان شي كيقول زوج 2010 وقيلا مي لا الحسابي ذاكنا هذا تاسي دي قارن باللي خالو ذاك قلنا كثوران يشود بوكو بلوس لو فات كو سي اس ا يقلان اون بيرسون مورال ماشي بنادم كثير يتكا اكسيونير ماجوريتير دو اس اس بي عند اس بي قاتلين حاشا لي زاكسيونير اللي نديكس داكشي كي يخلق الشوال او يفنع تحقق امزغوي نسيت ديك كون شتاكي انا تنمرتي وسقسيني اراشيد ذي ثزواران لو ستاتيو لا جي اس كام مثل بويا نظن يوك تمورث لات سو لو ستاتيو دو دو سي اس اي مقارن كلوب سبورتيف اماتور سينا كي نسمي لا فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول لا فيفا سوثر يثمور ثكنين ادكشمن ذي لو بروفيسيوناليزم دونك اما كنو فان ديما نسنو سانر الخيار الى قادر فذن شي طوح دك سوير نسن اثفانين تسيلين دي ضرون دي دونيت دينا يغالن خلقند دوزيام ستاتيو انو مقارن لو ستاتيو بروفيسيونيل لي اس اس بي ا انو مقارن سوسيتي سبورتيف بار اكسيون اسمي ايدي توخلق هوايا كيني اما كيني تربويا النار اما كيني نيجي فغين اما كنت تسيفت تدخل من انشتاقيا سكي في كو شغل يتواخذن اما كنا دنيني دون فاسون باكلي جو لو ميتري اونتر غيمي ونزرر هذا شويه لا فولونتي يسعان مي الى قد نيني ذاك الشغل تسوروين او بوان او يوك تربويا لو فوتبول ندافع خضار دي ثمورتنا تعيشيت وهورن امقرانا وكذا قلنا تجزم ثمزواوت لا بروميير ديفيزيون هكا وي لا بروميير ديفيزيون تعيشيت وهورن امقرانا اي بيان سور وهور من زوير كليا ذوين c'est l'aspect qui définit les relations, disons, de l'Jihan et des Zakhenen, Amik, Dachou et de Saren, il y a le CSA, la SSPA. Le CSA, il y a club sportif amateur, c'est une association à caractère non lucratif. Non lucratif, où Saran Azrif, il تستخدم الدربح تدريمث الدوي تدريمث يكوذ لا اس اس بي ا الور اتفض خيران يصوضع في خيران القوى نيدي قرن ذاكين لا اس اس بي ا اما كان يتدنا وساران ازر فيه كنا تربح تدريمث اي ذي الجهه النظام لن يصوضع في النظام يدي قارن اكزاكتومون لو كونترير ديال اين يدي قار لارتيكل كين اين جان الحاله تمشوا باك فوالا أنا رشيد دون فاسون جينيرال تيريريتي وسقسيني فشو نيت بوغ كمال كريم بامار ذاك وين يكس الحاين كان مشي قارن
سميت اسفريك كومبانيين ناك لا جيستيون دي زونتربريز نسعر كثير ميت كون اكسبيريونس وغنشتكي كريم لكن الوهايه ما كريم ما تواليض الميلونج نا ليبريد يا تيدوكلا واريسوير التدريم نا اون اسوسياسيون بيت نون لوكراتيف تكشم دون اون يفتو سان لورغانيزاسيون ا بيت لوكراتيف يجبان اس بي ا واش كي ماشي دايرين سهل انه هذا سيناريو متولي نقال هكا. Exactement. L'affaire avec le GSK au niveau financier, administratif et juridique, elle est très compliquée. Mais pour simplifier, je veux juste réalité les spectateurs la différence entre c'est quoi une société par action et dans la société par action, c'est quoi le rôle du conseil d'administration, c'est quoi le rôle des actionnaires. Et c'est quoi la différence? C'est-à-dire les sociétés commerciales, ça existe à peu près depuis le XIe siècle en Europe. Okay. À partir du XIXe siècle, ils ont créé ce qu'on appelle les sociétés par action. La société par action, c'est pas un individu physique, c'est une entité morale. C'est des gens qui se rassemblent et qui créent une société. Comment ils la créent? C'est des entrepreneurs qui mettent de l'argent dans cette société, ils mettent de l'argent pour risquer, parce que le commerce, tu gagnes, il y a des gains, il y a des risques. Et la société par action, c'est une création du capitalisme pour permettre aux gens de risquer et de travailler sans risquer leurs propres biens. C'est-à-dire, tu deviens actionnaire, est-ce que par exemple, par exemple 1 million, on dit que 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, on est 10 personnes, 10 la compagnie on va se le partager entre nous. Et si la compagnie elle perd de l'argent, par exemple elle perd 100 millions, ce 100 millions il est perdu par la société, pas par les personnes. L'argent des personnes n'est pas impliqué dedans. Donc une société elle possède un capital, le capital et après ils vont se partager et chacun a un pourcentage d'actions. Ces actionnaires quand ils commencent à travailler, ils vont élire, quand ça grossit, ils vont élire un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est les actionnaires qui l'élisent. On a quelque chose de plus grand, comme la GSK, les grosses compagnies. Voilà. Ils ont un conseil d'administration. Ils ont les actionnaires. 15 actionnaires de la GSK, conseil d'administration, 5 personnes, 4 personnes, il y a des lois. Chaque pays il a des lois différentes. Conseil d'administration, c'est le rôle du conseil d'administration, il représente les intérêts des actionnaires. Mais chez l'intérêt du public, c'est une autre affaire. C'est les actionnaires. Donc les intérêts, les actionnaires. Des actionnaires. Parce qu'une société, c'est à but lucratif, elle existe pour faire de l'argent. D'accord. Maintenant, la GSK, c'est une société aujourd'hui, c'est une société, c'est comme une compagnie, mais il y a deux responsabilités. La responsabilité financière vis-à-vis des actionnaires, mais la JSK, comme c'est un club sportif qui a des valeurs, la JSK n'appartient pas juste parce qu'elle a un autre statut, un statut moral vis-à-vis de sa responsabilité sociale par rapport au public kabyle, par rapport aux supporters. Et c'est là où nous, les supporters de la JSK, on a le droit de parole par rapport à sa valeur morale. Du point de vue financier, les démarches que fait le CA, il n'a de compte à rendre qu'à ses actionnaires. D'accord. On doit discuter avec les actionnaires, pas avec le CA. En tant que public, maintenant, dans le CA, voilà. Ils élisent un président. C'est le CA qui décide d'élire président ou les actionnaires. Parce qu'il y a 10 000 façons de le faire. Parce qu'il y a une société, il y a un statut juridique, il y a des éléments qui s'écrivent et chaque société a sa façon de gérer. Par exemple, si tu as plus que 20%, tu as plus de droits, tu as plus de ça, si tu as 50%, c'est des statuts internes, juridiques. Donc c'est géré. En même temps, il y a aussi la juridiction du gouvernement. Par-dessus la juridiction, elle prévaut. Par exemple, si tu veux faire quelque chose qui n'est pas réglementaire, ce n'est pas parce que tu es actionnaire que tu as le droit de le faire. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. D'accord, il faut être donc c'est ça pour te donner une idée sur le... Super.
Mais qu'est-ce qui rend les choses compliquées? Les actionnaires de 15 ils vont désigner un conseil d'administration des 15 des 15 qui là où ils vont CSA. CSA, c'est pas une personne physique, c'est une personne morale qui représente la majorité. La majorité, c'est-à-dire, c'est l'évaluation des terrains, des bâtisses, il y aura le majoritaire de ce qui a rendu un peu les choses les plus majoritaires que les actionnaires eux-mêmes. Donc, comment ça, c'est une société par action. Okay. Donc, c'est aux actionnaires de déterminer. C'est une affaire interne. Si tu regardes la GSK du point de vue, pas du point de vue moral par rapport à la Kabylie, mais du point de vue comme une société par action, c'est les actionnaires qui vont décider de toutes ces valeurs. Comment gérer, comment augmenter les actionnaires, comment rajouter, comment augmenter le capital. C'est les actionnaires à décider. Il y a des règlements. Ouais. Mais si les actionnaires, au début, ils ont décidé, par exemple, si on vend des actions pour augmenter le capital, par exemple. S'ils décident que l'action, aujourd'hui, elle vaut 10 millions, 100 millions, 1 milliard, c'est à eux de décider. Et après, les gens qui veulent rentrer, c'est à eux de décider de risquer leur argent ou non. Si l'action, elle valait 10 millions en 2012, ça n'a aucune valeur par rapport au marché d'aujourd'hui. D'accord. Les valeurs de Amazon, elles valaient peut-être $10 il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles valent $10 000 chacune. Ça, c'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Maintenant, le problème de la JSK, c'est qu'il y a l'intervention de la wilaya, puis il y a le terrain CSA qui n'appartient pas aux actionnaires au début. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. D'accord. Parce que les actionnaires, l'argent qu'ils ont ramené, ce n'est pas ça qui vraiment constitue, ils n'ont pas risqué vraiment leur argent. Donc, il y a beaucoup d'éléments fictifs, d'éléments intangibles, puis d'éléments aussi politiques, puis aussi le patrimoine de la CSA, qui était le patrimoine de la CSA, le patrimoine de la GSK, qui était le CSA, qui était le parent, si tu veux, de la société aujourd'hui, le parent, avant 2010, CSA, qui était amateur. Ouais. Donc, c'est lui qu'on a voulu, en réalité, on a voulu le transformer en société d'action. Et c'est là où la complication. Comment tu vas transformer quelque chose qui était une association à but non lucratif, tu le transformes en société à but lucratif. Alors que CSA, elle appartient, c'est un patrimoine social de la Kabylie. Comment tu le transformes? Et c'est là où la complication, elle se fait. C'est très compliqué, cette histoire. Et en plus, c'est encore doublement compliqué parce que le CSA, il est membre, le CSA lui-même, il est membre du CA. Il est pas juste membre du CA, il est actionnaire. De SSPA. Mais c'est qui? Il est actionnaire de la société capitale. Oui. Actionnaire comment? Oui, je dérive. C'est-à-dire les bâtisses. C'est pour ça. Les biens. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est pour ça que c'est compliqué. تنويه كريم موحن لان تصيت مسلاينا في لوفرتور دو كابيتال نعطيو الديث نغاس المال اسكو سي اون سوليسيون تكير وميلا ام كيزمنا ديالي واش تكير واشو ولاش لوفرتور كابيتال وفغانا غادي لي لوفرتور كابيتال مي جوستومون رشيد مستر الفضيه درنا ان بوتي ديتاي في الشخصيه ام زوارو ادنيني ام يدفانن وغورناكي au niveau du club, justement, il sert aussi à ça, au Sqsiagin Idfkir. الحساب les lectures يخدمها وفيه ذاكن les présidents des clubs guinéens سلاين تسكند سوماف ورنسارير كل يوم وتعقلنا راه ازال لي فالور ازالا تربويا عاقينين ce qui fait que قاعدان يوازال الريال يوازال يسعى ضغان ذي ثلاوث ثرفات ce qui fait que وين رد يسناتيا هذه وخار ويزير باسكو كان بزاف 60 كان جي اس 69 مليار ايفالوين لي بيان سي اس سي سا 84 مليار جي اس كا ماذا قلنا ولا ذا شو 86 مليار دو سنتيم يتي ايفالوين محشرف حناشي غير سانيس دي ثلويث
تيكل تمزورد قويذي يدرس أروينار سكيفك مرة دياسيون أذياغ الحاجة السوما ورسارة ذين هذه وخر لا شكيا جنا هات لوفرتور كابيتال تسوع لا شكيا mais justement l'ouverture du capital ترى ماذا قلنا نفذر أمديا لا جي اس كا ذاكي نزمر أدنينين ذاك نديك شمت تسبيوين النظام شكون الساقين ماذا قلنا كسن ماس شريف ملال يصرفن 64 مليارا quel point technique est-ce tu nous as promis 50 milliards c'est-à-dire un écoute d'Yerveh, un écoute des poids de sorder c'est la CAF, etc. 64 milliards tout à fait tu as promis أدوير 50 مليار نار قالوا ثني بويضاران الساقين يمدي بوض ويست تيدتس إذا ذاكن يصرفني بوين إدينا أتيدياوي دونك ماذا قلنا خدمن لوفرتور دو كابيتال سيك أرباقين غور إقلان وفوس لو مويان دوفرتور دو كابيتال وخدمنا راه بوركوا باسكو ماذا قلنا خدمن اياكين الدفني من سن دي فران شريف ملال رايلين ماجوريتير دونك ذنتسان رايوغالن ذا سلواي تربات لا جي اس كا تنمرتك تورا لي كونستا كي نخمتني دا كريم المحن دا ويفون تورا نني ذا شو تاكانا تيفرنس دابري باش كني تفهم مقر لا باز à la base des sociétés par capital, pour que ça réussisse, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un contexte juridique qui est juste. C'est-à-dire il faut une justice. Un commerce, un pays ne fonctionne bien que s'il y a une justice solide derrière. Voilà. Pourquoi tout ça c'est compliqué? Parce que la justice, elle n'a pas joué son rôle. Le statut juridique, on ne le connaît pas. Parce que normalement, le statut juridique doit être clair. Quand tu travailles dans une société, n'importe quelle société, elle travaille sous des règlements du pays qui sont sous juridiction. Sous la juridiction. Voilà. C'est très clair. Le président doit être clair. Si tu mets un seul sou dans la compagnie, ou dans le gouvernement doit être au courant parce qu'il y a des impôts, il y a des gains, il y a des risques. Et ça, c'est une responsabilité du gouvernement pour supporter le fonctionnement de nos compagnies et de nos sociétés. Donc, il y a un vide juridique c'est une des sources des grands problèmes de la situation de la JSK. Et c'est devenu une lutte interne, des luttes personnelles parce qu'il y a un vide juridique. Et maintenant, je sais qu'il y a plusieurs affaires qui sont en justice par rapport à ça. La valeur du terrain, c'est qu'il est... C'est qui? Parce que c'est un commerce, chacun a des parts. Les parts au 20 parce qu'il y a la part intangible du CSA qui est lui-même membre. Du CSPA. Membre c'est ça, membre du CSPA, puis membre, c'est-à-dire actionnaire et membre du CA. Voilà. Et tout est flou. Mais il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, le jeu a été fait. Ce qui a été fait, a été fait. Ouais. C'est que s'il y a un CA, c'est le CA qui gère la société. Pas un président, pas les actionnaires. Les actionnaires décident le CA, mais le CA aujourd'hui, c'est lui qui décide. S'il décide de limoger quelqu'un, c'est limogé. C'est ça la réalité. C'est ça le jeu du commerce. Maintenant, le commerce avec la JSK, il est beaucoup plus compliqué qu'un commerce simple. Maintenant, il y a la responsabilité vis-à-vis des supporters et des travailleurs. C'est comme il y a un service public. C'est comme un service public. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'éthique, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut que les gens soient honnêtes vis-à-vis de la Kabylie parce qu'en réalité, le vrai, c'est que la JSK ne sera jamais un commerce. Parce qu'elle appartient. La JSK, elle a une valeur morale. Elle a une valeur morale en réalité. Le commerce, c'est pour soutenir, c'est une façon de travailler une société, c'est pour aider à la performance. C'est pour ça qu'on a créé des clubs sportifs professionnels. C'est pour la performance. Et depuis qu'on a créé des clubs sportifs professionnels en Europe, ils performent beaucoup plus. C'est dans cet esprit qu'on
On veut que la JSK performe. Ce n'est pas qu'on veut que la JSK devienne une société à but lucratif. La Kabylie n'a pas besoin d'argent par rapport à la JSK. Elle a besoin que la JSK performe. Fasse des résultats. Pour qu'elle performe, il faut que le conseil d'administration soit honnête, il faut qu'il s'entende. C'est très important, un conseil d'administration qui s'entend. Imaginez un conseil d'administration qui ne s'entend pas à l'intérieur. Les conflits d'intérêts. On ne peut pas performer, ça ne peut pas durer. Tout à fait. C'est très important. Il faut tout mettre sur toute la table. Il faut que le statut juridique soit clair. Il faut que l'affaire du CSA, parce que ça, on ne peut pas mettre une entreprise à but non lucratif qui rentre dans les affaires d'une affaire non lucrative. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, il y a des solutions. La solution, c'est que le conseil d'administration ait les pleins pouvoirs pour un seul but, bien sûr, pour satisfaire aux actionnaires, mais la JSK, ce n'est pas une affaire d'actionnaires. C'est une affaire de performance pour la Kabylie. C'est plus grand que les actionnaires. C'est ça la différence un petit peu où ça devient important que le CA réfléchisse comment performer pour la Kabylie et non pour les actionnaires. تنميتك كريم محمد أول نتيجة كريم ذا كان أغفل أم قرآن ذا كان رسخل ذاكي جلان يار un club amateur زاخل une organisation une société action qui est à but lucratif نشتكي تتغيس JSK أمر الأمن ثموت القبائل ثموت القبائل تشد ادمينستراتيفمون الجزائر توقات سافونسي دونك ثموت القبائل تسافونسي غايدس JSK لا ميم شوز زميرا ماشي تينا يكسن اعويق كي السياسه اكذا اسبيا خاطر سي او نيفو كي تزوانا سي لا فيفا كي امبوزي على الجيري دو سو بروفيسيوناليزي افكاد لا دونك على فا فيت باكلي دون فاسون باكلي كي تدنير لو ام جي اس مينيستير لا جونيس اي دو سبور اكد لا فاف لا فيدراسيون جينيرال دو فوتبول فكان ديك كير des recommandations, mais plutôt à tous les clubs d'aller dans cette solution hybride, guerre, amateurisme avec le professionnalisme. Donc, étant donné cette situation, des choses différentes. Justement, Rachid, le point est tellement tellement il est gros, inaperçu. Pardon. Le point est des choses. C'est que les contradictions il y a le CSA, il y a la SSPA, ils sont tellement gros, tellement flagrants qu'on se dit est-ce que ce n'est pas intentionnellement fait? Et c'est quoi le but derrière tout ça? Il ne faut pas que ça soit clair. C'est tellement c'est flou, on peut faire facilement pencher la balance du côté qui est le nôtre. Donc, est-ce que c'est pas intentionnellement, c'est trop flagrant. Si c'était un petit détail, ça a échappé au législateur, mais c'est trop flagrant. Donc, on pose une question, c'est tout. Selon les petites recherches que j'ai faites, au faire Armis Liberté, il les points de Guédi, il nous propose justement يفكر ديفردان سويس أنفغ دقوهور ناقي يند باللي يلاقى ثنقير ثمزواروث يند يلاقى نعاود ثمغلين يصوضاف revoir les statuts du club professionnel نعاود ثمغلين de façon à séparer le CSA historique مشيدنا ثيمات وين ديفكان ثلاث إلى CSA يلاق هذ مسفرون نتسان لو اس اس بي ا يليون قاروس ديال الشاشيتيس يليون دي جاري شواليس ايمانيس يليون لاش وين ردي الشمن ايمانيس ديال شوال بويا دونك لو اس اس بي ا ايكونوميك دونك اي كين ديج ذي تزواران ياك يمولان تذريمث
ورتساقوذنا راه هذيك شمن داوين تذري مثل السن يوكنا تصرفن اذاغن ثربع ثقيل خاطر ورتساقوذنا راه يلا وسلواي لو سي سا إجلان ماجوريتير دوك مزيان ذا نتسان أراد يسيفن فلاس نتا يبوت تذريم تما وناد يروح هذه يطبر فلاس أم كرا يصرف تذريم ثنين غام كرا يخدم أي كيم تنقيط ثمزوارو تنقيط في السنات ذاكي إني كي لقنا الدين سريد a une évaluation assez yazal le bilan de l'état financier نولي شحال تدريم في الساعه تربع ثقيل شحال يتوالاس établir aussi كنا نظر disons ازاليس وسينا نخدم ان بودجي بريفيزيونيل انا نحسب شحال تدريم راه تحوج تربع ثقيل pour son fonctionnement يوكنا تزمير تسدو الشغاليس ارزداف دونك كون نشتاقي اون فا تراسي اون فوي دو روت نخدم نميز نولي بور يوكنا نفذ شو لا بوليتيك دو جيستيون ادوبتي ارزداف يوكني بنادم هذا يزر امك يجزمر هذا يميز لو ديفلوبمون امك يستفتي ثربا ثاقي سافوار لا فورماسيون امشي يقفدان يلا يخدم ماس شريف ملال سي تو افي سا دونك تسان غروسو مودو رشيد ثريتي وسقسيني تنميتك محمد ميرتا رشيد تنميتك كريم ميرتا رشيد كنويت كلمتي دقيقا يدنا نساهم تجزم تفهمم هكا كاين شويط خطه ماشي داين يكسلنا تفهمم اما كيرات اكلان نا اخر وضك اكلان يا سياسه كلوب سبورتيف اماتور اكلان تيدوكلا عندها سويس ماشي ربح تدريمت نا ان اسوسياسيون ا بوت نون لوكراتيف اكد دارني سي ثمان نظام تيدي نيرس قبيلي ثاث لو انا نفهم مسلينا كي تاكوبانيت سنفولين نا ان سوسيتي نا تاكوبانيت ثنا دالت سنفولين نا ان سوسيتي سبورتيف بار اكسيون نتسث تودسا عندها سويس الى قد تربح صوندينا اون اورغانيزاسيون ا بوت لوكراتيف دا سخلو ذاك كلان يا سنه كي تودسي وين اجانا هاث ماشي حاجه جياسكا هاث وغتربع نظن اجلان دي تموت تشكو كلشي شود الصودا فكي دي سنولفا لام جياس نا ثنغلف نونا دال اللي مزين مينيستر جالسي دي سبور اكثر في ديراليت ندافع خضار من الجزائر فيدراسيون جان دو فوتبول سداو حتم انتو تسارثا كيرلاند ندافع خضار نالا فيفا اشتكيك نوحس يوث اكدين فيك ناونا كينا سيران زيت اد سنين فيك ونظن نسارم نكوني ستيكوساك نعرض نسيول نبغى سموسني وين نسن نكشم اكذا يونا مولود ايت جعفر قلنا نتا اذا سلواي السياسه يمكن غادي يسهم اوكان نسارم غادي غير بعد قسن غادي يسهم نشتكي ما كان اللي بلي ثبوت نتيكوساك تلدين يشيف ملال يزيد ياريشان عدد ديال كانت ولا ازلاف مازال نسارم جعفر ايت مولود ادي عدي خاطر نكوني نعرض ماشي منعرضها ماشى ودي لي غير مشتكي ايه يسير ان نولي ثيمور لي وين نظن دي سنت النظن يشد نغرجي اسكا اون ديني قيمه دي ثلوبي